Vidovdan kao državni praznik obeležava se radno, a u spomen na Kosovsku bitku koja se odigrala 28. juna 1389. godine, odnosno 15. juna po starom kalendaru na Gazimestanu i predstavlja sećanje na poginule u svim ratovima. On je prema mišljenju istoričara važan datum u kolektivnoj svesti srpskog naroda i jedan od temelja kolektivnog identiteta. Simbolizuje prema tom konceptu slobodu, otpor tuđinu, negovanje patriotizma, nacionalnog bića, viteštva i herojstva, ali i prekretnicu posle perioda uspona pod vladarima iz dinastije Nemanjića. Stradanju srpskih vojnika je posvećen spomenik podignuta Gazimestanu 1953. godine, rad Aleksandra Deroka, dok spomenik kosovskim junacima koji je otkriven 28. juna 1904. godine u okviru proslave 100-godišnjice prvog srpskog ustanka u prisustvu kralja Petra I. Karađorđevića predstavlja simbol Kruševca i delo je srpskog bajara Đorđe Jovanovića. Posle Kosovske bitke telo kneza Lazara sahranjeno je u manastiru Ravanica, a u seobi Srba pod patrijarhom Arsenijem Čarnojevićem krajem 17. veka je preneto u Fruškogorski manastir Vrdnik. U Ravanicu su mošti vraćene 1989. godine na 600-godišnjicu Kosovske bitke. Veliki deo običaja je vezan za samo ime starog slovenskog božanstva i čulovida. Kada se ustane prilikom umivanja treba izgovoriti ove reči: Oj vidove vidovdan, što ja očima video, to ja rukama stvorio. Kao što su radili naši stari da bi imali sreće u radu. Također se veruje da sve što vidite na današnji dan veoma je važno i da ćete upravo u stvarima koje vam upadnu u oči imati uspeha. U nekim sredinama poput Mačve danas su velike zadužnice, izlazi se do podneva na groblje i donosi hrana, a riba obavezno kao vrsta žrtve svetom vidu. U Šumadiji se veruje da bi trebalo izneti stvari iz kuće, da se provetre i napune dobrom energijom, ako vremenski uslovi to dozvoljavaju. Navodno treba izneti novac, provetriti ga i izbrojiti kako bi i ostatak godine bio unosan. Zbog sve videće moći stradalog slovenskog božanstva, Vidovdan važi za dan proricanja i gatanja. Ovom danu se posebno raduju devojke, jer dosta običaja se vezuju za brzu i srećnu udaju. Prema starom narodnom verovanju, karakterističnom za Vlasenicu, devojke treba da sipaju vode u lonac, da uzmu malo soli, hleba, detelinu sa 4 lista i komad tkanine koja se prebaci preko lonca, pa pred spavanje izgovore reči koje će dovesti voljenog do njih. Sveti vide i vidova travo, otvorite mi oči da vidim svoga suđenoga. Ako je daleko, evo mu detelina od 4 krila da meni doleti, ako je gladan, evo mu hleba i soli da se najede. Ako je žedan, evo mu vode neka se napije, a ako ne može preko vode preći, evo mu ćuprije da preko nje pređe. Narod također veruje da danas treba ubrati biljku koja je poznata kao vidac, vidić, vidovka ili vidovčica. Negde se to radi ujutro, a negde uveče, a tu biljku devojke i momci stavljaju pod jastuk, jer se veruje da će sanjati onog kome su suđeni. Navodno, devojke mogu i da prizovu svog budućeg muža ako na današnji dan uberu vidovčicu, jako crvenog malenog cveta i modru vidu sličnog cveta i stave ih pod jastuk pred spavanje. Na Vidovdan se ne radi, a ne valja se ni igrati i pevati, u znak poštovanja prema mrtvima. Često su stariji na današnji dan oživljavali sećanja na kneza Lazara i junake poginule na Kosovu. Verovalo se i da reke u ponoć postanu crvene u znak sećanja na mnoge srpske borce koji su pali u borbi za otadžbinu. Zbog toga ispoštujte bar jedan običaj na današnji dan, zapalite sveću za sve njih. Ako na Vidovdan bude vedro, svu odeću treba izneti napolje da se provetri i napuni dobrom energijom. Sa druge strane, ako bude oblačno, treba prikrstiti oblake, pa će i kiša koja padne povoljno delovati na useve.